importance ya match uno munsi yaramanota 3 ibitego tubibonye yari sawa ariko cingenzi yaramanota 3 kugira tuzoje gukina umukino wa nyuma duse chance nyinshi kuko turarondera kunganya kugira dushobore kwikalifya canke gutsinda. Rero uno munsi turishimye cyane kona dushoboye gutsinda iyi match kuko ni match itari yoroshe mwabibonye, ni match twari twiteze ko izoba ikomeye. Ekipe ya Taska twari twayiravye ku mukino wa mbere, twari twabonye ko bitazokoroha ariko nibaza yuko ivyo twateguye byashoboye kuba byiza tukaronka amanota 3. Abareyo uyu munsi nanjye baranesheje kogezaga match abakurikiye Radio Rwanda nge na Rugangura bigeze ku minota 40 niwe wabacangije isitoroshi minota 40 nabwe ni gahunda yo kurusha amatoroshi ku isegonda mu minota 15 hanyuma ni mubireke ni mutangire mucane. Ubu nuko uyu munsi rero guhura n'ikipe ya Julien Mete tuzi n'umutozo ukina ball possession based football, arakina umupira, yatwaye igikombe cy'igihugu iwabo. Icyo ngicyo nicyo kintu avuga ngo tugiye kubona match ikomeye. Narabibonye Taska kuri match y'ikipe ya Hilal. Hilal yabatsinze ibitego 2 ariko iminota ya nyuma barayatatse, umuzamu wa Hilal akora save n'agasave. So ibyo rero byatumaga muri expectations zanjye avuga ko ni match ishobora kugora Rayon Sport. Je nabonaga ishobora no gukora draw. Ariko hejuru y'ibyo nanone agira belief nkareba icyo Rayon Sport yatweretse icyo yadupropoje muri izo match mu buryo bw'imikinire. N'uyu munsi nabivugaga wenda riganagiye kubitujyanamo, ariko match itangira kari keza tushe burya abakinyi babonana n'amapio make n'amayerema make ataribona muri ibi. Ikaze none bakunzi ba Rwanda Sport Icon, igitondo cyiza ku bakunzi ba Rayon Sport ndetse kugeza abakunzi b'ikipe y'Imana, ikipe y'igikondero, ikipe y'ubururu n'umweru hano mu Rwanda. Tugarutse muri update makuru atandukanye azinutse avuga muri Rayon Sport. Turebera hamwe ishusho rusange n'imyitwarire ya Sport kuva ku nsinzi yo kwijoro ryo ku itariki ya 29 rishyira mu gitondo cyo kuri itariki ikipe Rayon Sport atsinzemo ikipe ya Tuska. Turarebera hamwe urugendo rwaranze ikipe ya Sport mu gutegura Sekafa ndetse kugeza ubu no kubaka hitegurwa imikino itandukanye ikipe zitabira. Turarebera hamwe tekinike n'imbaraga kugeza ubu zashizwe muri Rayon Sport ziri gufasha Rayon Sport gusezera ndetse no kwitwara neza muri iyi mikino no kugaragaza ishusho rusange rya Rayon Sport nshya. Ese byifashe bite ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport kugeza ubu no ku ruhande rwa komite y'ubuyobozi bwa Rayon Sport? Turagaruka mu makuru ari gutangazwa n'umuyobozi wa Rayon Sport kugaruka ku rugendo n'intego ya Rayon Sport n'uburyo ki kugeza yamaze kwitegura nk'ikipe nsha. Turagaruka kubyatangajwe ku mukinnyi nka Eritatu uri gukomeza gutungura kugeza ubu abakunzi ba Rayon Sport mu gufungura amazamu bwa mbere ku ruhande rwa Rayon Sport. Ese uyu mukinnyi muto ukomeje kwigaragaza kugeza ubu mu gukomeza gufungura no kunyeganyiza icundura ku ruhande rwa Rayon Sport bimeze bite? Turagaruka ku busesenguzi butandukanye bwongeye gutangazwa n'abarimo umuyobozi wa Rayon Sport n'icyo avuga ku ikipe ya Rayon Sport. None kandi Iturongera dukomezanye n'abandi basesenguzi batandukanye barimo Rugaju rigani wongeye gutangaza impamvu kugeza ubu Rayon Sport ikomeje gutsinda ndetse n'icyo bivuze urugendo n'ishusho wanamo Rayon Sport bikurikije ku myitwarire n'imyubakire idasanzwe iri kuranga iyi kipe. Twongeye ikubifuriza ibihe byiza, tubaha ikaze muri iki kiganiro kirambuye kijya kugaruka ku itangazamakuru ry'umwihariko rigiye kwinjira mu bigwi amateka kugeza n'imyitwarire idasanzwe Rayon Sport. Turebere hamwe uburyo ki yitwaye mu ijoro ryakeye kugeza ibyo rihanganisha na Tuska ndetse kugeza n'uko ikomeje kwitegura indi mikino iri imbere. Ese Rayon Sport izatwara iki gikombe cya Sekafa? Ese gutsinda uyu mukino bivuze gusezera APR iri aharindemuka muri ritsinda kugeza rihatanira igikombe cya Sekafa? Ibi byose tugiye kugenda tubigarukaho. Reka
Dutangirane n'amagambo atandukanye atangajwe n'umuyobozi wa Rayon Sport ungiye gusobanura byinshi kugeza wongeye kugaruka ku mukinnyi Eritatu n'icyo kugeza ubu avuga n'icyo azahereza Rayon Sport kugeza ubu n'ubwo Rayon Sport ikomeje kwitegura. Reka twumve icyo umutoza abivuga. Importance ya match uno munsi y'amanota 3. Ibitego tubibonye yari sawa, ariko cy'ingenzi y'amanota 3 kugira tuzoje gukina umukino wa nyuma duse chance nyinshi, kuko turarondera kunganya kugira dushobore kwikalifya cyangwa gutsinda. Rero uno munsi turishimye cyane ko dushoboye gutsinda iyi match, kuko ni match itari yoroshe, mwabibonye. Ni match twari twiteze ko izoba ikomeye. Ekipe ya Taska twari twayiravye ku mukino wa mbere, twari twabonye ko bitazokoroha, ariko nibaza yuko ivyo twateguye byashoboye kuba byiza tukaronka amanota 3. We are going to have 5 questions on them. Make sure you're one of them. Number 1. Yes, Abdul-Jabbar, Istanbul Star. Coach, félicitations. Deuxième mi-temps, moi, c'est l'idée que tu m'as premier mi-temps, deuxième mi-temps, avec au niveau tactique, il y a un bon niveau de vitego. Et puis, au muscle Eritatu, ni cyabare bashobora kumwitega cyane, kuko umukinnyi akenshi gumana baro wiza, akenshi ugasanga le collectif agakina n'abandi cyane. Urateganya gute guhindura jeyo kugira ngo urushe kugiriraho Rayon Sport? Nibaza yuko mu gice cya mbere twari twamaze kuronka intsinzi, kwa kuba solide defensivement ntidushobore kwankesa igitego, hama dushobore kubandanya dukomeza turondera ibindi bitego. Nibaza yuko twashoboye kubishika ko ibyo nababwiye mu gice cya mbere ni twashobora kwankesa tugumana avantage twari dufise. Umusore Eritatu ni umukinnyi akiri muto, akiri kwaraza, afise karite nyinshi, turiko turagerageza ku exploiter. Nibaza yuko no kumushyira muri condition nziza kugira ashobore ku exploiter karite yiwe. Nibaza yuko turiko tugenda tubikora, muriko murabibona match za mbere yarasimbura, turiko tumuha umwanya kugira ashobore kumenyera. Nibaza yuko mu minsi iza ari umukinnyi azoba ari mwiza cyane muri shampiyona, azobagirira akamaro gakomeye cyane Rayon Sport na equipe nationale. Which lady wants to go next? Okay, let's go there. Thank you. Coach, muvuze ku mukino uzahuza na Al Hilal, uvuga ko niwe mushobora kunganya nabwo byabafasha, ariko mu mibare iziganya ibitego byinshi abarusha n'ubundi munganyije yabayobora itsinda. Ahubwo ni muri zo gutuma wenda abasore bashobora kwishyira muri comfort zone kandi no kunganya byakamutewe itsinda. Ibyo tuzobikorera no kuvuga, navuze yuko dufite amahirwe abiri, dushobora gutsinda cyangwa tukanganya kugira dushobore kwikalifya. Rero tugiye gukora cyane, surtout psychologiquement, gutravailler abakinnyi mental kugira ntibashobore kubona yuko ibintu byarangiye, kugira dushobore gutegura match ya Al Hilal ishobora kudutwara muri stage ikurikira. Swahili? Okay, let's go. Let's go with the lady first. Congratulations, coach. Swali langu kwako ni kwa player Eritatu. Tumeona KZ aliingia substitution na akacheza vizuri sana, alafu leo pia umemwanzisha starting lineup. Kwa dribbling hapo sawa, hold up play na those explosive balls zenye ana make. Would we say unaweza unamwanzisha kwa starting lineup hizo zingine? Is it something that you are hoping? Ni mchezaji mdogo na ni mchezaji mzuri sana. Ni process juu akomae, akue vizuri, aweze kupana result. Mumeona gisi tuko tunaenda tunampandisha, physically alikuwa hayakuwa fit, lakini gisi mechi ziko zinaenda zinapanda, yuko anapata game fitness, anaweza na anawaza ukiangalia
mchezaji wenye tuko nao na quality yake. Mechi za kufata tutamtumia, lakini itatokeana na game yenye tunaenda kucheza na system yenye itakuwa, lakini ni mchezaji na waza kila game kama iko vizuri anaweza katuletea vitu vizuri. 2 questions to go, 1 and 2, the last one. Yes. Kocha uvuze ko ubukwamo mu mateka ari byiza, ariko se unyuzwe n'uburyo kipe yawe kimye ko babiteguye niko babikinye nibo nta rutageze neza barihe, hanyuma abakinnyi tutari kubona gukoreshwa kandi ari abakinnyi bashyira mu bigo baguze nka Zuberi badakoresha bari kibazo bafite cyane mu buryo bw'imikire. Uratubwira kuri Gol Zuberi ntabwo umunsi twamubonye, niba wenda icyo bafite kimwe cyangwa byahagara. Je nishimiye ngene twakinye kuko ibyo twari twateguye objectif kwa gutsinda, amanota 3 twayabonye. Ari byo gukosora, nibaza yuko hari ibintu byiza twakoze, hariyo n'ibitagenze neza dutegerezwa gukosora. Nibaza yuko target y'uno munsi yari amanota 3. Zuberi kuvuga yaranashaka no kwinjira no munsi, nibaza yuko n'igihe dufite abakinnyi benshi bose ntibashobora gukinira rimwe. Hari no munsi uyashobora gukina ubundi akazoza ejo. Nibaza yuko turiko turagenda tugira rotation, uravye n'ingene imikino yegeranye. Nibaza yuko nawe mu minsi iza cyangwa mu match akurikira muzomubona. Boris yarababaye, yaragwaye kuri inyuma ya match twakinye na Kavizi Z. Nibaza yuko match kurikira dushobora kumubona nkuko Christian mwabunye nawe yaragize imisagwa, ariko nawe twashoboye kumurekipera. Coach, wenda nubakiye ku kibazo cya Ibere, umuntu arebye ukuntu urimo gukoresha abakinnyi bawe ugereranyije n'andi ma equipe, wenda bo bisa naho barimo no guprofita irushanwa bakarimera nk'abari kurikora muri pre-season. Ubaye honete, ubuyobozi bwa Rayon Sport bwagutumye iki muri Sekafa? Muri Sekafa turi muri pre-season nk'andi ma equipe. Nibaza yuko iyi ryabaye irushanwa ryiza yuko ama equipe ashobora kugira, kuko twatanguye imyitozo dukora ibyumweru 2, icyumweru cya gatatu cyari icyumweru cya competition. Nibaza yuko iyo uri kurategura equipe, nibaza yuko umuntu aronka igihe kinini cyo kwitegura. Rero twaje gukina aya marushanwa nka pre-season kugira dushobore kwitegurira ahubwo inkino za Afrika championa, kugira tuzobe dushikeyo tumeze neza. Gutwara igikombe canke kugira iki nta numwe atabishaka. Twese twaje ngaha muri pre-season, ariko ubagije umwe wese nkuko bavuze ngo tuvuga ukuri, umwe wese aragishaka, sivyo? Kuko ni shema yongera mu byindi, ni moral ku bakinyi, ni moral kuri equipe, ubuyobozi. Nibaza yuko rero aha twaje muri pre-season, ariko iyo umaze kujya muri competition ugerageza gukora ibishoboka byose kugira uwa mbere. Murakoze cyane. Nguko uko umutoza wa Rayon Sport asobanura akantu kandi urugendo rwa Rayon Sport, intsinzi ya Rayon Sport batsinda ikipe ya Tuska 1-0, ndetse kugeza n'indi ntsinzi yatsinzwe na Rayon Sport mu mukino wa mbere ufungura itsinda ry'irabazwamo Rayon Sport. Reka dukomereze ku busesenguzi butandukanye bwatanzwe na Faustino ndetse na Rugaju bongeye kugaruka ku byishimo bikomeye bidasanzwe Rayon Sport iri gutanga ku banyarwanda, n'icyo bivuze ku Rwanda by'umwihariko n'itsinda riri guhatanirwamo irushanwa rwa Sekafa Kagame Cup. Reka twumve ubusesenguzi butandukanye buri gutangazwa na Faustino ndetse na Rugaju. Amahoro cyane, ndashima Imana. Abareyo uyu munsi nanjye baranejeje kogezaga match. Abakurikiye Radio Rwanda nje na Rugangura bigeze ku minota 40. Niwe wabacanye isitoroshi minota 40. Nabwe ni gahunda yo kurana amatoroshi ku isegonda mu minota 15 hanyuma
nimubireke nimutangire mucane. Ubu ni ukuvuga ngo ikintu cyo gucanisha itoroshi igihugu kigirwa baragera gutya ku munota wa 40 na kangahe umuntu wita ati isoko jateretsemo mbona message uruhuri rw'abareyo kanyenyeri abatereka amasenga n'abatereka amazena urakakira kanyenyeri nje niko mbayo iyo ngiye nkoze match neza abareyo sinzi ukuntu tubana njya kubona nkabona ngo rugaju ngo nta kintu mfite ngo ariko ngo ibi ngo reka tubisange ya Rayon Sport igira umufana wishima urera diaspora noneho wagira sinzi n'ubu ngo simbikubwiye ikiganiro kagisoke diaspora sinzi ahantu bakora nimero yanjye ngo rugaju rwagize neza ngo kuducanisha amatoro rwahamagaye igitego yego ndatiso wahamagaye igitego ariko nkavuga ni okay niyo mubona njye wagihamagaye nta kibazo nimuterekeho ni murundi wa mobile money yanjye wenda muyituritse abareo n'abana beza barishima abareo nyine barishima bakizirwa ariko reka nkubwire igikundiro ni ikintu umuntu adasaba. Rayon Sport irakunditse iryo jambo ryo atazagira aho hanze urabumva Rayon Sport irakunditse abantu batazakubwira ngo iki mu Rwanda Rayon irakunditse. Rayon n'abanyarwanda hari ukundi kuntu babanye utamenye wagira ngo harimo ibintu byamaje wagira ngo hari n'ibintu bibaza iyo bageze muri stade bikabazamukamo binjira babona bakonje batuje banyonyomba bakabanza bagahagarara ariko bageraho bagashyuha bagasara ariko iyi kipe nayo umupira iri kubereka no mupira ewana wakurura amarangamutima ya buri wese icyo mubaza na fofinye kabaromeraho abantu bataye biteze ngo iyi niyo finale n'ubundi ariko ikintu gikomeye Rayon Sport itangishije ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma iterekamo igitego kimwe ku busa. Before the game expectations zawe zari zimeze gute wizeraga ko Murere yatsinda ni match byibuze? Oya to be honest ntabwo nizeraga ko Rayon Sport itsindiye match kubera iki kubera ko challenge yari yaragize yaba ikipe ya Gor Mahia match ya mbere yari match Gor Mahia ntabwo yari yakina match za gishuti imbere. Ikipe ya Jamus nuko nayo ntabwo yari ikipe nakwita ngo ni ikipe nini n'ubwise ka filimi irabikora. Match ya gatatu ikipe ya KFZ yo mu gihugu cya Zanzibar nayo ntabwo cyari igipimo. Ntabwo umuzamu Kameni twarabonye bamwataka ntabwo Mediane ntabwo twabonye yakoreshejwe cyane ikipe yagiye iryama inyuma Rayon Sport yataka. So uyu munsi rero guhura n'ikipe ya Julien Mete tuzi n'umutozo ukina ball possession based football arakina umupira yatwaye igikombe cy'igihugu iwabo icyo ngicyo nicyo kintu avuga ngo tugiye kubona match ikomeye. Narayibonye taska kuri match y'ikipe ya Al Hilal yabatsinze ibitego bibiri ariko iminota ya nyuma barayatatse umuzamu wa Al Hilal akora save n'agasave. So ibyo rero byatumaga muri expectations zanjye avuga ko ni match ishobora kugura Rayon Sport. Je nabonaga ishobora no gukora draw ariko hejuru y'ibyo nanone hagira belief nkareba icyo Rayon Sport yatweretse icyo yadupropoje muri izo match mu buryo bw'imikinire. N'uyu munsi nabivugaga wenda riganagiye kubitujyanamo ariko match itangira kari keza tushe burya abakinyi babonana n'amapio make n'amaherema make ataribona muri ibi bintu. Hari icyo Mabomba aherutse kuvuga ngo ngiye kubaka ikipe ikini idafite umupira. Rayon Sport off ball igihe badafite umupira twayibonye iri very dangerous. Wabonye abakinyi ati sokoje ni gace tubona abawinga ba electric bagaruka gufasha abakinyi b'inyuma yarafiteganije ururi muri asagorenga cyane. Wabonye reka nje kuri nimero 10 isajigwe wabonye uburyo runs uburyo ikibuga kiruka abakina hagati anasubira inyuma hanyuma rero abandi ngo ni defense yari yakozemo impinduka. To be honest ntabwo nari nizeye ko Rayon Sport nyibona muri ubu buryo muri display muri ishusho itweretse ariko ni ikipe yarabiteguye ntabwo ari ibigwiririye yariteguye ni kimenyimenyi abenshi babonye uko yiteguye nabo baravuga bati miriye y'igicumbi haba ahantu heza ariko nanone ntabwo twakwirengagiza transfer policy uburyo ikipe yahinduye imigurire ikagura abakinnyi atari bya bindi bya test yakoraga bya kera. Franchement parlant abanyarwanda barishimye Rayon Sport ikana imipira mwiza. Umwe mu bantu aravuze ngo rugaju ngo Rayon Sport ngo izatwicisha ibyo kunywa ngizabicisha ibyo kunywa kandi rugaje akubwira ko ari kwakira akanyenyeri nyine ari kwakira akanyenyeri kari hejuru cyane karemereye ndakontorora mu munsi wa mbere ku isi akano mu Rwanda. Rugaju ligani Rayon Sport rushije iki iyi equipe mu buryo bw'imikinire ari hutujyana cyane. Rayon Sport reka mbanze nshime ikintu gikomeye yakoze se ikintu nakigumana iki ko ata amafaranga so urabona ukuntu nanjye mapima ubonye icyo bita target rugaje arishimye
ubonye akanyenyeri k'umuriro ujugunye icupa ry'amazi. Akanyenyeri ndabona icupa ry'amazi ndakorana iki naryo. So muranyangana gato nari ndimo kureba mu mibare uko byari bihagaze. Mu by'ukuri Rayon Sport ndashaka kwishima, shimye ibintu bitatu. Ndavuga ku kintu cyitwa administration, ndavuga ku kintu cyitwa coaching staff, ndavuga ku kintu cyitwa proper display bagaragaje uyu munsi. Yego. Sininda kuri administration, ndashaka kubwira Murenza Budara ko ikintu yakoze cyo kwemera yuko Rayon Sport igira inzego abantu bizi ibintu bakaba ari byo bintu bazobereyemo baza bakamufasha. Iyo ni sariyuti ikomeye cyane gufata umuntu nka directeur technique mukamukora muri Paris Saint-Germain mukamushyira muri equipe connection afite ubumenyi afite nibwo bwazanye zimwe muri zerema turi kubona zikomeza abanyamahanga barimo Bayisa Jigiba barimo umuzamu mwiza cyane w'igitangaza ariko mana yanjye mbega umuzamu ndamugarukaho. Icyo kintu rero nubwo mu mikoro make ya Rayon biba bitoroshye. Nge nigeze gusura Rayon Sport abankurikira kuri Radio Rwanda barabizi. Njya kuri office yabo ndi umwe mu banyamakuru sinzi niba wenda hari n'abandi simbizi baganirijwe ku cyo bita umushinga wa Rayon Sport baraprojectare ya PowerPoint baransobanurira akantu kose kugeza aho bansobanuriye n'uburyo bakoze icyo bita filozofi izaranga imikino ya Rayon Sport muri iyi sezo babikuye mu ijambo Rayon. Filozofi izagenderwaho mu buryo bw'imikinire ya Rayon Sport. Ngo buri nyuguti ifite ikihagarariye mu mikinire ya Rayon. R ivuga react after losing the ball. Bya bintu mwari mumaze kuvuga umuvandimwe umutoza wanjye ndetse n'umwarimu wanjye Rutsindura Antoine yavuze uko mukora mudafite umupira, how you react after losing the ball. Ari nacyo kintu gikomeye gitwara amakipe. Ni ukuvuga ngo ntituwufite warawufite umupira uri hariya ariko ni gute dukurisa twiruka. Bamwe bakora baro kameramani kumfirima bisaba kwitonda nurangara urateza ibibazo uraza gusanga uri gufata tisokojo no gufata ritatu ku kamera no gufata ritatu bisaba kuba uri maso uramenya udakora ibibazo urumva. Ni ukuvuga ngo kuri ubu ubona abakinnyi biruka gutya buriya birigishwa. Ndashaka kujyana namwe muri cadence nawe wasira ingwino ndashaka kwigisha abantu ariko wasireka tuba tumwakiye mu buryo bwiza cyane tanze tumwakiye ariko twigisha abantu umupira mutanyobya. Icyubahiro cyawe rwose apana gutya igwe wasiri na tatu wawe na tisokojo wawe ijyanira wasiri ndabona izawe. Ikivugize kirishimye cyane kandi twayiragaho kabango wasiri mbaye iki kiganiro kiraryoshye ariko gishaka kuza gutinda kurangira. Wasiri umwanya wawe uraza kugera usanze ndi kwigisha icyo bita umupira, ndi kuvuga uburyo nasuye ikipe yawe baba musazi urumva usanze ndi kwigisha uburyo legend atafite ikipe ikomeye ugomba kuzasesengura kugeza finali uvuga yo gusawaza urumva usanze ndi kubasobanurira uburyo nasuye president directeur technique na hari ingingo baga project icyo bita PowerPoint. Washaka waretse gufata iyo content ko ari niyigiye nshuti yanjye byihorere wifata have byihorere agafoto urafata ifoto ifata ifoto nta kibazo ifoto ifata wibikata birekeremo nawe wari kimufana agafotora cyo mubujije no gufata video terekamo ifoto abantu barishimye asante cyane reka umureba foto cyo nashakaga no gufata content PowerPoint yari imeze ikigo akayitwara ibintu ngo bimeze bitya rero. PowerPoint yasobanuraga inyuguti ya ra urayumva ra muri Rayon Sport bivuga react after losing the ball. Kamwambike karikeza kamwambike. Ndashaka ko tujyana uwa batatu shyira telefone mu mufuka twigisha abantu umupira terekamo kameramani ube maso hano kanagira ngo tumenye nanjye ngo mbanga afite meza cyane kandi wagenda gusobanura ibyo sinyeneye kubimenya mbifite mu mutwe urabisoma nge genda umutoza mushyiremo intambwe hagati yanyu mushyiremo intambwe ebyiri muri kamera turajyamo hagati yanyu turajyamo kameramani nakubwiye ngo kumfirima ni nko gufata iri itatu. Ni ukuvuga ngo reka tuvuge ko ekipe yoriyanse umupira hariya naho ngo uko ndi kwiruka gutya
nawe ugomba kuza. Iyi ni linye y'imbere, ni ukuvuga ngo wenda ni abamediyateri, abangaba reka tuvuge ko ari abamediyateri batatu. Wenda ahangaha hahagaze wenda tuvuge wenda ati soko oya abamediyateri oya yego uyu nguyu ni Jigiba, uyu nguyu ni Jingale, jewe ndi Muderi Akibari. Urabona uko turi gukurisa, mwe muguma aho ngaho, mwe mu mutwe wanyu mutekereze ko nyiri hano. Ikintu bakora inyuma abadefanse, urabona aha wasirari n'aha ngaha narindi, urabona uno mwanya urimo hagati, aba center back umwe ahita ahagarara hano hagati ni ugufunga aho hantu. Noneho urabona aha ngaha hari Muderi Akibari ariyo wasiri, aha ngaha hakaba hari uwo bita Jigwiba ariyo Karikeza. Uyu mwanya urimo hagati, undi mudefanseri araza akaba ari hano. Ni linye ya kabiri ariko ihita ifunga iyi espace irimo hagati. Ikintu cya mbere rero abigisha ni ukugira ngo aba ngabo bari aha ngaha birukankana ubwenge bagenda gutya ariko barana n'uko izi espace zitaza gufunguka ngo harangare umupira babe bawunyuzamo. Nuko reba nza kukubloka. Noneho babandi batatu imbere ikintu baba bakora bo bajya gufixa, noneho ikipe itangije umupira bo bahita bajya kwataka, noneho ikipe bayisanga. Bo rero ntago baba bakurisa gutya bacungana espace, baba bakwirukamo bakwinjiramo, baba bayijagajaga. React after losing the ball, nta muntu uhagarara. Nicyo cya mbere, iyo ni inyuguti ya R. React after losing the ball, ugitakaza umupira. Mu pressing muhita mukora linye neza, muhita muhagarara ku buryo tugomba kurekipera. Iriya A ivuga aggressivity ni iki? Ni ukuyishaka mufite amakari mumeze nk'imbwa yasaze. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ukwishaka ugenda gutya ngo ndananiwe reka ubwira mugenzi wawe ngo kugira ngo utaye gushunga hari, niba umuntu afite barara ntabwo iteka ari kuzana abantu ngo batojwe n'abandi ngo bakagenda bagakomerera iyo mu mahanga, ngo ukajya kuraruza ngo ukarunda hano ngo ngiye ngo ndabatereka mu kibuga ngo aperi kayihana. Niba duhagaze ukiri kumbaza icyo kibazo, ndana munyamakuru nkoza amakosa, akazi kayo kaba kari mu kangaratete. nkoza amakosa. Yesu yarababwiye ngo, abigishwa yarababwiye ngo mugende muvuge ibyo mwabonye. Yego, ibirema birakira, impumyi zirareba. Abafite ubumuga bwo kutavuga ubu batangiye kuvuga. Ibyo mwabonye rero mugende mubibabwira. Ariko icyiza mu Rwanda televiziyo ziba ziri ahantu hose, aho bicaye muri hoteli babayireba, message bayibonye, ubu tuba kuri Hilali ni bumwe bwonyine, ndi no kubivuga mbareba. This is the biggest game ever abakunzi ba Sekafa bagiye kubona. Nyuma y'iyi match yari kuri tension ya 60%, tugiye kuzamuka noneho tugere kuri level ya 80%. Ngiye gutestinga level yanjye, ndi kwibaza ngo abagera muri kimwe cya kane cy'amarushanwa nyafrika bari ku ruhe rwego, nakacinga up cyangwa ndarurenza. Ariko rero ninsindiriye match, ndasaba ko ikipe ribuzahagararira u Rwanda muri CAF Champions League iberereka igatanga imihoho nkajya guhagararira u Rwanda. Nutsinarira urasaba ko ninsindiriye match, ndahita nsaba ikintu kimwe cyonyine, ikipe iri kuzahagararira u Rwanda muri CAF Champions League ive mu nzira wigire muri ujye guhangana. Ariko nibatuma njya muri Confederation Cup urayitwara. Ariko hari umuntu umwe ngo ubu ntiyatwara CAF Confederation Cup. Narabikubwiye ikosa rikomeye cyane Gor Mahia yakoze ikosa rimwe ryo gutuma Wasira twara igikombe cya mbere. Uziko kuko wasumbye ati byahwanye. Ni ikosa rikomeye cyane. Njewe bagombaga kurwana urugamba rwose rutuma ntakora ku gikombe cya mbere. Iyo nkoze ku kintu rimwe, ngewe nyiba muri contact, naje ndi umwana muto cyane. Guess what? Tricaster ikorwaho n'umuntu uvuye kwiga Harvard, ayikozeho rimwe ryonyine. Itandukanye. Ibihe byose bisigaye abiga muri kaminuza, abari bavuye muri kaminuza zikomeye babigijeyo, hasigara umwana umwe ari muto witwa ngewe, sigara nyikoresha. Umunsi umwe nogeje match, inshuro zose nogeje match nari umwogezi wa mbere. Umunsi umwe nabaye umuvugizi, abandi bose bari abavugizi. Ubu bakora nk'abavolontere, ngewe nabishyizeho umucyo, ngewe nkora mpemba. Ubu munsi watwaye igikombe. Umunsi umwe rero ntwara igikombe, byabaye rimwe. Nzatwara ibikombe kugeza umunsi, ngewe nzarekera.
hanyuma ebeteka nkwaze mu bikombe bine bigiye gukurikira igikombe Amin turi muri Sekafa imwe Kagame Cup ayakurikiraho Rwanda Ferwafa Super Cup hakurikiraho wikigora mu bikombe bine wike pro league wikigora biroroshye wikigora keretse icyo ntazashaka nkavuga ngo iki nkirekeye abandi kuko ngewe singira ingeso yo kwiharira nkeneye ko shampiyona sinkeneye ko nge hazazamo ya mategeko yo kuvuga ngo yaratwara igikombe cyo mu gihugu cyangwa icyo hanze iryo tegeko ndarica ngiye kurikuraho batanga igikombe kimwe njewe oya nibashaka ibyo bibiri bizabe bihari njewe nzatwara icyo cyitwa mpuzamahanga ntware n'igikombe cyo mu rugo uzatwara BK Pro League Champions 2026 hari abantu nabonye barimo barajimaka ngo nguye akoresha abanyamahanga benshi niba yabakoresha nta kibazo wowe bitware byombi noneho ndashaka gutwara byombi ngewe ndashaka ko rya tegeko atarikuraho rigumeho uri byo bikombe bibiri bigumeho ndatwara icya shampiyona ari here yatwaye ya cyicubahiro uragitwara ndabanza ngitwara icyicubahiro none nongeraho na cya kindi cy'imbere mu gihugu ibihembo byo guhemba abakinnyi bitwaye neza 11 ya Rayon Sport MVP wareyo bizaba ari ibihembo bya Rwanda Premier League ariko byareyo nanone byareyo ubwo titre tuzahita ngwiki ni Rwanda Premier League Rayon Sport ingayo nguko rero nuko bimeze mu kipe ya Rayon Sport byinshi bitandukanye birimo makuru atandukanye umunsi ku wundi amakuru y'imyiteguro y'imikino itandukanye n'ibindi bitandukanye bira muri Rayon Sport kugeza wabisanga hano kuri Rwanda Sport Icon twongeye kubashimira mwabashe kuba natwe muri iki kiganiro tubitsa kudutera inkunga mukanda ku ijambo subscribe mukore kunzogera mukore like mukore na share kugira ngo mujye mukomeza kubona update n'amakuru atandukanye tubagezaho ajyanye na Rayon Sport twongeye kubifuriza ibihe byiza.